Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Fa'udhu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ughdu aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la taqul khamisa fatahalaka aw kama qala alayhi salatu wassalam. Nusramin snausin Allah Nabi alayhi salam Nabi nami kariyana na khoi alim wayu natragana talib ilm wayu natragana ilmu puninchang na thamo sheng na taba mi wayu natragana ilmu banusi ba mi wayu nat aduga mangaso makal mi du oigani wala taqul lil khamisa fatahalaka mangaso makal mi du oigani sinai mangaso makal mi sikari no si mangta kani tak tung bani sinai adubu hojik matam dalaiba aikoi alaman si snausin lairi missing sidikari no mangaso makal mi sin masing yam ene khali Aleem Ulma ciba, Aleem Ulma ceiba, Aleem Ulma mnghanbda khanba, masin nong monong masing si sumsum hengalai. Asing budi kay non swal misnaw sing Allah Nabi alayhi salam Nabi kariyana Aleem Ulma ceiba se kari sige matang Nabi kariyana Allah Nabi alayhi salam Nabi kariyana aigi umat na Aleem Ulma ceiba taragadi Allah tabaraka taala na polam marida lepalaitan awaba bigani sinais karam polam marino aham de ke salihari ikang tukon gani ani subada karino asaw sang singi meke de lepalaitan awaba pihan gani hari pigani hari amu subada karino asaw sang singi mal singa se khaina tawani hari mari subada karino yengna basing na khode lepalaitan dagani na Allah ke Nabi alayhi salatu wassalam nabi rami ke nusran snau se ngasi Aleem Ulma sing ceiba Aleem Ulma sing bu fu yawi Aleem Ulma sing ustabat ke bu sitam kalimatamda kanagumba amagi masa nupi natre kanagumba amagi kari basa nupi piu natraga lauge na hayu natre kanagum nupi masa lakna rubata Aleem Ulma amana tu batar ka mati lakna biya amte Alem ngisu ulama ngisu amgi ngisu amu ya de ya lakna badi kari gum lakna batar nupi sing sing kari badi khoi ngasi kari ai khoi iche sal se pangan nupi ne lairiba muslim gi ai khoi ka dumba yumda pui ba lairiba muslim nupi lairiba sisine kaya gi matan ne khalai matamda Aleem Ulma akamba na wahei mi macairam mi me Alem da fubu yam yaw gre bat Allah na makhoi ba lan map to bisanu masiyam na fataba adumba kari hetare Allah manakti mai thidu da madum achau kari yamane aiba mai thina bagi lambi yamane ba thabuk amane wa amane amal lamane ba Aleem Ulma ceiba bisi Aleem Ulma si wahei bisi Aleem Ulma agar tinno hairi ba kariyana Allah na Quran dairi kayna kunu ma'as sadiqin na khoi luino was sadiq singa adum ba afa mi singa luino hairi ba Allah na afa mi singa murad ke adum Aleem Ulma choba Aleem Ulma adugi manakta ikoi awam ori ba ikoi na makhoi gi makhada punsi mari lindri ba ikoi punsi sumwe na hairi Quran hairi me naimte je kunu ma'as sadiqin si murad kanano sadiqin hairi ba adum ba sadiq hairi ba afa mi hai ba sa Aleem Ulma ne ba kanagama umiyam pusi chung hai tari Aleem mangi makha pon pusi lien ba mai pusi chung hai ba si ayas ki tafsir da hai bani ba Aleem madu gi mamang da asib gum lai hai re ba mahang sin mo sin halu hai re ba aduga si da ko Aleem ne wa hai daga hayya sing ha dana are bhai nang alif hai bai ra ba nang you can speak alif pronunciation alif ne pronunciation hai bai ra ba mi ne alif hai bai alif ban hai ba hai bai triba aduga english khara tamurai dun Aleem Ulma ga sitba against tauba nang kadi khangmun hai men ajede nang arbi man kadi khangam arbi kadi khangam ba arbi pa arbi wa am khang ta khang da ba arbi wa am hai bai table tan mungang bai tam nang na Aleem Ulma ijat man mu ajed mardut ola sini na kafiro hui ru khong sini nang utunang Musa bin Imran rahmatullah alayna Abul Uruq ma ka lae Abul Uruq hai bin paase Imam Ahmad bin Hanbal bu hantar na phui bin paane ma ke ma ka dakhaltu Abul Uruq aina Abul Uruq ma chang matamda ma ka se Huina ni phui ma ra khobu de khoma si ki nai re ba ma ali ma chawali puru ba ge hantar na kalu bai ne ba akan nusral mesnau sing adumba
इमाम अहमद बिन हंबल दो अदु फुब दो मधु की पाव दो ताबदा ताबी नुपा मना मस्जिद सगे नमाज रकानी सो लेना हो बिल्ला नमाज रकानी सो मतम नमाज मस्जिद की जमीन दो लेबाक तु चुम चंगिन गिरे मसा चंगिन गिरे तम का मा कन लाउरे आई सिरे लाउ दे कोई मणिपुर हारगा लाउ पान कइनो मा सकत ने पथिबा लेबाक चिंसिन खिम लेबाक नम सिल्लिमी अल्लाह का दुनिया तउना मैम चंगिल चिंथुए ये अलीम उल्मा चाई अलीम उल्मा पूरगा माना अल्लाह तौबिमो पन मा रकान सोलिबा मरदुत्तुना अलीम उल्मा चाइबा तारगते अलीम उल्मा चाइबसे अलीम उल्मा उस्तन खनबसे कुफ्र नारी काफिर हो यारे गुना चौबा गुना कबीरा सिंगी मनुदे ख्वाइदे चौबा गुना कबीरा सगनो अलीम उल्मा चाइबसे नाइरेबा कनु सलाम सनाउसिंग अचौबा अलीम हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मतांग लाए हजरत साद से अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना कुफा हाइरे बसिगी गवर्नर वाइने सेमगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना सेमगा थमलम्मे मा के मतांग कंप्लेन तौरे मा कंप्लेन लापद मा खोले कई नो तौरसी अबू इसा मा के मसाना में अबू इसा से मा टाइटल ले इसा की मपा साथ का में तो बना कंप्लेन लाई से ना मान है अमीर मोमिन अल्लाह के निमित्त और मदद तुम चपसान तो वे कई में अकाई में तो दिसिनार से कदाई भाई ने तो वे मतम इसा ने मस अल्लाह के निमित्त सांग रकान सोलम बतो ती अनि से रका ती अनि से रकानी तो तीन सोल बतो आहा में कान सांग सोली अनि से रका तीन सोल तीन सोली आई चपसान तो विषय में हाइनिंग बदी आई काई दे सिनाई जे महाका मियोय खर लोई नरगा महाक मतुम दसु मी अमखतन लाई मी खरगा लोई नरगा इन्वेस्टिगेशन तौन थिगतनबगी दमक्ता कुफा के मस्जिद खुदिंग मक्ता इंक्वायरी तौवे हांगी करी छात के मतंग थायो नोय गवर्नर से मतंग थायो ना मस्जिद खुदिंग मक्ता इंक्वायरी महाक ति जहाज चले माल गानी में चपचान इल नहीं इली महाक अफब मिनी लोई ना मस्जिद खुदिंग मक्ति लोई ना महाक मतंग लोई थगल ए मा अफमीन हाइरे बनी अब्स कौ मस्जिद अमदगी उसामा बिन कतादा कौ नुपामा मा की लकब न अबू साद हाइरे अबू साद ने खंगनबा उसामा बिन कतादा कौ नुपा न को लखाई करिए ना न कोइना आई हाय हाय मिना अल्लाह के वास्ते पिरे हाइरे बने करी अल्लाह मा हाइरे ओए हाय बदु नाउजु बिल्लाह करी आई हाइरे बने मार्ग से जहाज चली जहाज चल माल गनी में फंग दो गा गनी में जहाज तगी चेल खोर खगा एक नबसिंग फंग पैसा नुसा सना लुपा दो फंग पोय मतों दो सिलेशन एंथोकते इंसाफ सु तौदे बिसा वेन बिसा जस्टिस सु लेते जिना जे हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना नुसान में स्नाउसिंग अल्लाह दा मांग फरियाद तवे अल्लाह हाय नुफास ना आइबो इज्जत मांग नबी नमक तमाना मांग सुमन हाय से ना महाको दुआ अहम तव के ना दुनिया मा पुंज सानबियो महाक मिकी मिखा पलहनबियो अदुगा महाक से महाक मंद के लेप लेतन अवा पिबियो न दुआ अहम तवे हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला के माक दुआ बदुआ दुआ है ना लग गया दुआ फंगरे माक बदुआ दु फंगरे अब्दुल मालिक हायबा सिन हाय करिए ना अब्दुल मालिक हाय रे बा ताबे सिन हाय रहमत हाय माने करिए अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह करिए ना हाय ना हाय उसामा बिन कतादा दु ही करिए ना महाक से आके दिक बदबा पुनी सांगे महाक की लिप पे दिन हवा बताए अदुगो महाक क्या है ना पुनी सांगे मतमदा महाक की पिसुम सिना महाक मामित खुमे पिसुम सांग थक बजांग अदुगा ngसाई उसामा बिन कतादा हाय बस क्या मते ओक थाय मत नमरुत मर्दुसे नो हजो हनूरबा लेपैद अवाब तारिबा मपुनी सांगे अवाब एप्तल तारिबा जो हनूरब नुफा हनूबद अदुन कइनो मर्दुत्तुन हेनो हजो हनु अदुद सुमासी नुपी लंबी लंखा लाकबसे अदु कइनो कारण तवैसिनाइस ना ओक तबै सांग सिनी सुलाइ नाउ सिंग अचौबा आलिम हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज्जत मंगनबगी दुनिया अथुन अल्लाह ना आजा पिखिबा अखोइन खोज फंगोय आजा फंगोय खल्लुनु फंखिबि याय
उसितबा इखोइन हंथने खाली आलिम सिंबो अरे बा आलिम ने हाइबा तारगदी मदर सादे आलिम ने लाप तारगदी कुछ यौरा अमगनी नंग मीनंग करी खंगदुम हाइबा नंग करी खंगमुन हाइबा हाइबा अरे नंग इंग्लिश की तो दाइन मुनबे आब्रो नंग कॉलेज लेक्चर की दाइन नंग ताक मुनबे आब्रो हाइबा आई एमए नते पीएचडी तौदे बाई ने नंग आई सिंग सारबे आरेबा नंग कॉलेज को जाग दोइना आई सिंग सारबे नंग दु मदु नंग माई अला लंबी मन पीरी माइबा नंग याम आलिम मोरिंग तम्मुरो तम्म मन एक नसेबा नंग इंग्लिश तगे मई अमानी yang पदुना दु तौबन तियारेबा नसासु गुमरा गने si hadis naktane hairisi mi smu han betau gono haiba mardut ke thabuk tau haiba asoba alim hazabu siddiq radhiyallahu taala anhu umar radhiyallahu taala sheikhain mu chaiba ibni umar ibni munir ko bunu pam le ibni munir ibni munun hai bunu pase mark si laitre sire alim ulma wa chaiba sin gari ro माग सिरे मतुंदा किबला द ओलम थारगस किबला इथुकनि हाय अदगी माग ममाई दु ओक्की ममाई ओगिन हाय बेसी नौजवान खरा ताय बत इबने मुनि हाय बेसी यामना उमर को दगी हजार बुर सईबा दु मनो ताबीन वर जाने द मरदुत्तु हार इबने मुनीर हाय नुपा सिरे मतुंद हेनो नौजवान पखम मसा मतम दु खम मसा सने करियना लो इबने मुनि दु सुदे Alim Ulma sing cai betu kiblat hamata kiblat mai thu ai mamai ole mamai di sune uk mai ole ye usil ausina san pakhang jingai na ris pakhang musa sin khang do yang matam da ibne mundri mamai sen Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera uk ki mamai ole ra meng sai kari ibne mundri nu pa do nu salis nau sing uk ki mamai ole ga le ra me kabar da kiblat mamai di su kiblat lai thu amaga kari gi Aleem Ulma cheiru badagi ngasi mihoy kaya nupi kaya sabi kaya ahal kaya wasa kaya Aleem Ulma cheu sitri Okki mai ol me am jelam ngunju kabar dekho me ngya dasu on dasu me am sul leire Allah mande ul kan bi boisanu chai khiba tau gre Aleem Ulma du laga la le khul hai na ba ay sin cha na alim ga fai tawraga Okki mamai ongin kabar da namai do adagi martut oigani adai Allah tu usiroi awaw ta gan nang Aleem Ulma chai da kholaga mayam da aw gan nang thingdre nang kaingba thingbangam de nang Aleem Ulma chai nang ya chauban dunia gi chauba aduma service wala amani dunia chauba ka yem nang posam pairi nang on chai thingam dre phone guna to thingda tar ga de Allah ma lep ba jab la kan hairi masi ngan tara bai se aduna sa su amangba mayam han ma taw roi se ba ngan tara bai se aduna inshallah ai khoi hau ki bhau gre asi ko bunu mit de alim hai ba ta inshallah ai khoi kana ba lo sai mai na je aling mujat tawbade aling matang da Allah nabi tayat biram gari na innal ulama warasatul anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innal ulama lam yuwarisu dinaran wala dirhama au kama qala salatu wasallam alim ke title le alim ulama se gari no ulama sing moru bising alim ulama sing je nabi ki masana bis Allah nabi sallallahu alaihi wasallam title piram mi aiba aling mujat tawba se Allah nabi tawba sama ne ba kana kun aling ijat tawba ta raida Allah nabi sallallahu alaihi wasallam ijat tawba chama ne Allah nabi sallallahu ijat tawba ta Allah ijat tawba ne ba kana kun amana alim ijat mangan bata Allah nabi ijat mangan chama na tan di fangan ne ba kana kun amana Allah ijat mangan bata ga di Allah ba ijat mangan ba ne ba mashi ko bigun inshallah mashi ayo shin jarage adu mashi ko bunu mette ge inshallah ai ko alim ma sing ijat tawsi hay bi ne mayam pun